Keliang nok ke sarkar jela hadin ars nem citeng yaki prangut ki minister jang sarkar MDA tu. Kublai piki parlok persetanat ban page bat ban kersan na kapor sabhaban share bat like bat subscribe ke channel sarkar jela MDA tu kala wengkam no yaki prangut ki minister ki kentup yaki ripo kumat nak NPP, UDP, SPDP bat BJP. Kini ki prangut ki minister ki bala sya wengkam no kidai warakam sangma babat di kepulih keputi upadai nak seng NPP ukaming wan yombon babat kamar bamardi upadai nak parti NPP kong amparin lang do babat kam kokotokya upadai nak seng NPP Umar serius en marak babat di PHE poleng do babat kam jengok kai partai upadai nak seng UDP ukarmen sila babat kam khajana bat usak liar warjri babat sport badai nag SPDP bat uba hek babat kam ri bat sumar kimarat kimereng badai nag seng BJP Ndrai mentakat kum kitolong kubor lai tu bagajing penkelai kenun menteri kemensalong mentakas ngi hame kalya kimil tiba prangut ki menteri temai kin chatung bat kin sabam smaya kapor san beja haras bawan kita gidai wailat miki shela badai na jawai konsekuensi badai na seng NPP bat sodani sotun na jirang seng NPP burning sang mana dalu konsekuensi na seng NPP Timothy Tishera badai na konsekuensi na risubel para badai na NPP bat arngut na ke UDP utau dai ba med ba lengdo na mai rang konsekuensi bat lekemen rembui na amlaram pat Thodius dekar nama cenderut badai nak seng SPDP bat ubak san bor sulai badai nak ke konsekuensi jong ke saus long badai nak seng BJP kene karai kalong hakapor bagane ke sarkar sendrop ke balai lam dak seng NPP ke pendep ke jeng char jong ke sarkar sendrop mar arsenem citeng kene ke senjam lai kum ke jeng persang bat penklan ke char khadar bat penihap ke political education hapok kami kalia demokratik alayan dan ya kata MDA tu kublai si pun babila pendut puara ke channel jangan pargi sesiam pada gawe per video